Ano ba yung message? Yata naman, si! Ay! Mwen la ve ya di gat gwa sa kou la mabwe. A yi toune kabe kou la sa ouf. Mwen decharge ou. Mwen konta ou. Mwen la ve ya di. A yon konye blan ap depote. Mwen konye ap tire blan ap wete. Mwen nek tan kou ma iti. Kom ta gen kene pot 300 gout machan kou la kon sa wete. Depote pa depote blan ap wete. Yaman yon mwe man. Kelo. Damun ching. Et non kap mache voye moun a iti koun ya la, on ti kou la mabwe la, ou be jen vin bel nan men. E pa lotan yon nou. Mwen mat depote mbap banon la dan. ¿Y qué es lo que tú estás hablando, loco? Yo no entiendo lo que tú hablas. E pa nan kou la mabwe la, et non men kap mache depote moun voye lot bon. Ou a koman zo fi ki mcheche, et nou pale moun kite moun manje a. Et tout la se jounen moun a soti ba wak a kite moun bol. Es más loco. Dame todo.